Sanibonani. Igama lami uSiyabonga Dlamini aka Ngudlamahlathi. Namhlanje bekade ngibukele ividiyo kaJohn Steenhuisen, i-leader ye-DA. Uthi lo mjida uzokwenza show ukuthi i-coalition ye-ANC, i-EFF ne-MK ayenzeki. Le coalition uyibiza nge-doomsday. Ngahamba nga-dictionary yami, ngahamba ngafuna uku-understand ukuthi isho ukuthini i-doomsday. Ithi meaning, doomsday means the end of the world. Doomsday means time when something very bad will happen. To who? To who? To who? Into engiyibuzile. Okay. Bese uSteenhuisen ukhala ngokuthi ngoba i-MK ne-EFF i-priority yayo ukuthi bashintshe i-constitution. Kodwa uSteenhuisen akafocusanga kuyona yonke i-constitution, but ubalile izinto ezimbalwa. Uthena, allowing this will set SA flag and constitution on fire. This will signal the end of the South African dream that we all saved in 1994. Okay. Kubuyela kwi-podcast ebekade kwi-podcast yami at Daily Reports platform. Bekade ngi-interviewer kulamasonto aphelile omunye umama uMancungama wakwabawuthisha owuthisha ethi kunephutha elenzeka lapha ngo-1994. Ngo-1994 uthi akasho ukuthi kwenziwa kambi kwi-CODESA, kodwa kwase kujahwe kakhulu ukuthi kukhululekwe, bese bakhohlwa ukushintsha le mithetho ethi abelungu mabasale nomhlaba. Abelungu mabasale nomhlaba. Uyizwe kahle lento. John Steenhuisen ukhuluma still ngalo mthetho. Uthi lo mthetho section 25 lo kakhulu ekuyiwona inkinga section 20 oyinkinga eSouth Africa. Lo EFF efuna ukushintsha, lo iMK efuna ukushintsha. Uthi section 25, no one may be deprived of property except in terms of law of general application, and no law may be permit arbitrary deprivation of property. Engithe uma ngihlaziya ngesizulu lento ngithatha amagama lawa engawa-understandi awesingisi ngawabhala ngaphezulu ngesizulu. Uthi le mthetho akekho umuntu ovumelekile ukuthi makathathe umhlaba womunye ngaphandle komthetho. Awukho ngisho umthetho ovumelekile ukuthi mawuthatha umhlaba womuntu, which means lapha kwi-CODESA abelungu ba-understand ukuthi bawina, ngoba if ukuthi babebuyisela umhlaba ebantwini bethi babuyisele eSouth Africa, kodwa umisathi i-constitution umhlaba ubelonga to i-minority ebalungini laba kuyibona abancane kunathi thina sibe sibaningi, lapha abelungu bawina. Lento ikanjena ke, sihlala ku-one room siba u-20, kunabantu abahlala ku-10 room abawu-5, right? Ife ikhona lapho simpintshene, hayi ukuthi umhlaba kumele udivayidwe accordingly, siwushereshe kahle. uJohn Steenhuisen, i-DA, balwela leyo nto ukuthi ingenzeki, ngoba bayazi ukuthi mhlazane sadivayida izinto ngokulinganayo sizolingana sifane. Ngendlela mina ngi-understande ngayo, lalela. History yenziwe ezikoleni ukuthi ngithe uma ngifunda i-history angabi priority, but abantu ebebalekile esikoleni abasabalekile njengamanje, abantu abafunda i-science, abantu abafunda i-maths. Bese uyahleka uma ufunda i-history
asike sikuthathise okwesdom nga-understanda why. It's because ngesikhathi be-implementa imithetho lawo ye-apartheid bayenza ngamasibomvu lento ukuthi history ingabaluleki ngoba ingane nengane if beyizo-understand ukuthi sisuka kephi lo mhlaba kahle kahle owami kumele ngiwusherishe lo mhlaba owami i-South Africa indawo yami kumele ngihlale ngendlela ethokomele yonke ingane beyizokulwela ukuthi makulingane yonke ingane beyizoyilwela le section ukuthi no ekuse ayi-amendwe but into abayenzile bayenzile i-history yangabaluleki kubaluleke lezi zinto enzela ukuthi ingane ingeke. That's why namhlanje sinabantu abavotela i-DA kangaka phela asikhuluma iqiniso if i-DA abelungu it's only ngathi 10%. I'm not sure if izinaba ngi-right but abelungu ngendlela abancane ngayo even abelungu bengavotela bonke bayivotele bonke i-DA kodwa still ngeke iziyithole i-percentage leyitholile manje kunabantu abamnyama abaningi. Labantu abamnyama abanye babo yilabo zobezwa bethi sizokwenzana umhlaba ngoba vele asikwazi kulima. Okay, lalela ithi into uma kubuyisa umhlaba kuzokwenzeka kanje na le plazi leli lakha iprofit ka-1 million njalo ngonyaka. Kunabantu ababesuswa kule plazi ababehlala khona imindeni ewu-40. Into ezokwenzeka ngeke axoshwe lo wamlungu kuzokwenzeka kanjani na lo mlungu uzothatha u-25% bese le mindeni ewu-40 ithatha u-75%, which means bonke labantu abasebenza kule plaza bazoqhubeka basebenze kule plaza. Umehluko ukuthi u-75% uya ela kule mindeni. Uma ukuthi wenza u-1 million that means u-750,000 uya kwelo mindeni. Asidivide ke lo 750,000 that means umndeni ngamunye uzothola malini 18,750 zonke izinyanga. Leyo mali leyo ayudlula u-350, leyo mali enkulu kuno-350. Kodwa le yanto yenziwe ngamasibomu enqondweni yomuntu ukuthi even yena himself athi sizowenzana umhlaba i-propaganda into abayiplantile labantu. Ubiza i-doomsday lo mbhemu uthi ukuhlangana kwe-MK Westphilia kaSteenhuisen ukuhlangana kwe-ANC ne-EFF ne-MK ngoba uyazi ukuthi bazoshintsha i-constitution. Uma beshintsha i-constitution izofavor umuntu omnyama. So i-DA isalwela le yanto eyayilwelwa i-National Party. Phela manje into esebenziswa kuyona yabo manje bathatha lo mtshida lona lo khuluma ngesizulu bamthathe ngamasibomu benza ukuthi akabe bathatha umuntu ozoba ngathi friendly ozoba ngathi uthi inhloso yami guys ukuthi umuntu makazikhethele. Anginankinga ukuthi uyivotele i-DA, anginankinga ukuthi uyivotele noma yini oyivotelayo, kodwa mina ngifisa ukuthi yonke into uyenze uyi-understand. Ngifisa wazi ukuthi uma uvotela i-DA uthi wena umhlaba awuqhubeke uhlale kulabantu. Mina ngi-right la kulo one room. Asike sithi kulungile ke asikwazi ukulima, asike sithi asikwazi ukulima. Do you understand ukuthi abantu bayakha kanjani imiqasho manje bayithanda kanjani? If ukuthi bozothatha lo mhlaba wakhe, if ukuthi le mihlaba nithathe lo mhlaba, asike sithi ubuyela kunini wakhe imiqasho ewu-100 instead of ukuthi ukwazi ukwakha le u5 yakhe esegcekeni wakhe imiqasho ewu100. Umndeni wakho uzophila kanjani? Hayi ukuthi abelungu sizobaphuca imihlaba but sizosherisha lento abangafuni. Yabo if kuthiwa bebene-fair bona bebezothi kulungile asi-amendeni lwa section 25 let's share. Uyabo i-DA ayizimisele ukusherisha at all, ayikazimiseli. Into ebuhlungu ukuthi they are dragging abantu abamnyama ukuthi mabalwe against abantu abamnyama. Ayikho into ejabulisa uJohn Steenhuisen nokubona ku-divided. So ithini into? Ithi ukuhlangana kwe-ANC, i-EFF, i-MK ibizokwenza ukuthi isizwe sabantu abamnyama sibuyele. Kodwa ke I'm not a politician, umbono wami lo, I may be wrong but mina bengifuna ukucacisela ukuthi if ukuthi uvotela i-DA
usuke wenzani.